Il-kontabilità, l-etika u l-awtonomija parlamentari huma fil-qofol ta' żewġ liġijiet li l-Gvern qed jaħdem fuqhom. Ewlieni fost dawn hemm l-att dwar is-servizzi parlamentari li se jkun diskuss f'Jannar u li hu maħsub biex iżid l-awtonomija u l-effiċjenza parlamentari. Att li jekk jgħaddi jfisser li jinħoloq korp kostituit u awtonomu li jipprovdi servizzi amministrattivi u ta' sapport lill kamra tad-Deputati, membri u kumitati tal-Kamra. Dwar dan tkellimna mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech li saħaq li l-att jagħti iżjed saħħa lill-Parlament li jkun iktar indipendenti. Fost is-servizzi li se toffri din l-entità mmexxija mill-Speaker tal-Kamra hemm proviżjoni ta' parir fuq proċeduri parlamentari, manteniment u sigurtà tal-Parlament u rappurtar preċiż tal-proċeduri tal-Parlament u l-Kumitati. Att li se jagħti iktar poter lill-Speaker fl-amministrazzjoni tal-Parlament. Minn barra li jkompli jwettaq proposti elettorali oħra, għallilna Grech, il-Gvern hekk ikun qed jiżgura iktar awtonomija fit-tmexxija tal-Parlament filwaqt li jgħin lil membri parlamentari li fakkar mhumiex full-timers f'ħidmietom. Fil-fatt din l-entità li titwaqqaf tista' twassal riċerka lil membri parlamentari dwar leġiżlazzjonijiet diskussi. Għall-inqas il-membru parlamentari ta' żewġ naħat ikun iktar informat tajjeb fuq dik il-leġiżlazzjoni jkun jista' jagħti kontributu added value veru. Ħafna drabi għandek problema li mhix dejjem il-suġġett prinċipali jiġi indirizzat kif suppost. U aħna jidrilna li biex ikun hemm iktar maturità, iktar professjonalità, allura rridu nagħmlu ċertu faċilitajiet, però rridu nibdew billi nagħtu l-poteri amministrattivi lill-Parlament. Grech kellimna dwar l-importanza tal-att dwar standards fil-ħajja pubblika li tiegħu diġà sar l-ewwel qari. Tenna li dan hu żvilupp fundamentali fejn il-punt ewlieni u li jinħatar kummissarju għall-etika u l-imġiba li jkun indipendenti u imparzjali li jirregola l-imġiba tal-membri parlamentari skont kodiċi tal-etika. Fil-fatt din hija part mill-kontabilità li aħna rridu li jkun hemm kontabilità, ovvjament kull sistema mhix perfetta u aħna nafu li aħna qasatmu perfett, però rridu wieħed għall-inqas jibda l-proċess ħalli jkun hemm iktar kontabilità fejn tidħol l-imġiba u l-kondotta u l-istandards li kull membru parlamentari għandu jaddatta u matul il-leġislatura kollha.